Nijang Caribbeanong Lakhaisi, Duaramala constituency Kaparlo, Borgaon along Kipadopon, Borgaon Mini Primary Health Center along, Matijong ni Phai Trok Arni, Assam Mission Director, Sangpi Lakshmi Priya ng kahumri. Bangso ng kahumri along, Sangpi Lakshmi Priya pen Chenglok, Prexam, Man Kido Kithigiring atum sitame Chitongdun. Anparta, Sekelang, Doctors, Nurse pen Chenglok, Dak Staff Kido Anatum Chitongdun. Sangpi Lakshmi Priya pen lam thiki paklang ponateng pulote. Labangso Borgaon Mini Health Primary Center along akinang soda sonan ke pipajir ponpo. Lapen building haihuistami akimi kikim ponji aphan dengpon popusi ferangkia thengno lam the chipaklang pon. Amri pen Hemari Bongrung report Kirby Daily News. Aspirational blocks in the country, out of which 20 are in Assam. So, ami National Health Mission of Alapura, pratekta blocker karne eta team bonaisu. Aru ei team pratekta block visit kori ase. Aru ami assess kori asu je block bilaka ami keneke aru bhal performance loi anibo parim boli. Tar mote moi yate ahisu facilities aisu. ইয়াতে ডেলিভাৰী ফেচিলিটিছো আছে পুৰানা বিল্ডিং আছে কিন্তু সেই বিল্ডিং আমি এতিয়া নতুন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ স্কিমত ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু যে অলপমান ইকুইপমেণ্ট ছাপোৰ্ট লাগে এই ছাপোৰ্ট আমি ইয়াতে দিম মই গম পাইছোঁ ইয়াতে লেবৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে বুলি ইন হাউচ লেবৰ কাৰণে তো এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ইন হাউচ লেব আৰম্ভ হ'ব বাট আদাৰৱাইজ আই কমেণ্ড দ্য হাৰ্ড ৱৰ্ক অফ দ্য ডক্টৰ এণ্ড দ্য টিম for this how they have functionalized this facility. So we will try and help them so we can make it better in the coming days. Thank you.